Lamen demen nyemak gegain ngemaling harus siap nerima resiko. Yen tawange bisa antemine jak masyarakate. Sing jekitu dogen pasti suba mau urusan ngajak polisi. Kita unduke ane tepukine teken anak bajang-bajang ane mar umurne 17 tiban, inisial DE aja LU. Ia tangkepe ajak Polsek Sawan ulian ketare ngemaling tabung LPG 3 kg di Lemukeh. Korbane gede kartame ajak wayan remen uli desa Lemukeh kecamatan Sawan. Setonden ketare korban gede kartame ajak masyarakatnya curiga ningalin ada tabung gas di tengah jok montore. Korban gede kartame lantas ngecek tabung gas di dagangane saget sube ilang. Ulian sengitan, pelaku langsung dal-dale ken warga nganti babak belur. Sepeda motorne pelaku milu enjagine kanti dek-dek lidek. DE ngaku ngemaling tabung gas sekebesek lantas punduhange di tongos lenan ane jaraknya 100 meter uli lokasi. Kasubakumas Polres Buleleng Ibtu Gede Sumarjaya ngorahang, pelaku sube amanange ajak Polsek Sawan. Pas interrogasine, pelaku ngaku ngemaling ajak timpalne ane madan LU. Uli pengakuannya DE, pelaku LU milu tangkepe ngajak barang bukti tabung gas ada seteken sepeda motor NMAX ane subenyak. Tim Bali Express ngelaporang.